Pamirsa Satgas Penanganan COVID-19 Nasional ngemedalang surat edaran SE sani medaging inik protokol kesehatan majeng pelaku perjalanan luar negeri PPLN untuk bebas karantina. SE puniki memargi ngawit tanggal kutus Maret ring ketiga wewidangan minekadi Bali, Batam, Mewah, Bintan. Munggu ring SE nomor 13 tahun 2022 sani kalinggetanganin Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Letjen TNI Suharyanto Ngwedarang indik uger-uger majang PPLN, sani jagi ngeranjing Bali, ngelintangin Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai utawi Pelabuhan Tanjung Benoa. Raris majang PPLN khusus Batam Miwah Bintan, Presiden ngeranjing ngelintangin Batam, ngelintangin Bandar Udara Internasional Hang Nadim, ring Batam utawi Pelabuhan Batam, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, ring Tanjung Pinang, Pelabuhan Bintan, utawi Pelabuhan Tanjung Pinang. PPLN khusus Bali, Batam, Miwah Bintan, patut nyangkepin makatah prasarat. Sile tunggil nyane, ngemargiang RT-PCR ring Rahine, ping 3, sesampun rauh ring Bali, Batam, Miwah Bintan. Selantur nyane kedadosang mepari keramat yosan antuk state nganutin protokol kesehatan tur nyihnayang hasil negatif. Raris PPLN khusus Bali, Batam, Miwah Bintan, Presiden nilarin Bali, Batam, Miwah Bintan. Pamekas majang PPLN khusus Bali sesampun molihang hasil negatif RT-PCR tur meneng ring Bali pinih kidik petang Rahine. Lianan punika majang PPLN khusus Batam, Miwah Bintan, Presiden nilarin Batam, Miwah Bintan sesampun molihang hasil negatif RT-PCR. PPLN kaaptiang nalebang protokol kesehatan tur nyangkepin samian prasarat pelaku perjalanan luar negeri ring negara genah tujuan utawi nganutin protokol kesehatan miwah nyangkepin prasarat perjalanan domestik ring widangan sani katuju. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.